Tini kumulung coordination by ringjak je kaisa sini tiprado phaningai je Dr. Manik Saha je bini press release jata samani je kok borok basana Bangla script by sinani mani obna chung tipramo thanangai hai ka chung tipra sangai chung tutela apno condemn khayo obna chung gosina haya obon bagai kok borok basana sina hangkai Roman script by sinang thang obna Bangla basa by sikangkai chung kuno motai mani maya tai chudo obo simia je chini tabuk sak jora 527 da ADC village tongmani ADC village tak chini village election ya oboni bagai chung tuteli chung tipra mo thananga apna chung condemn khayo tamni bagai hingkai je taboko 527 ADC village jata tongmani aro judi election khangkai sini jara chung jar panchayat tongnai hangkai chung jara gramo tongnai sini bagai chung jotone setnai samung tangthene subidangnai village committee election ya hangkai chini member hangkai chairman chongjen bagai প্রত্যেকটা এরিয়া ও চিনি বিডিও হাইকে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বড় কক খনাইং দङ সামুং খাইथिने বিভিন্ন চিনি বেকাইদাङै दङ अबन बागै जों नायो जों सलाय जों नायो हाइके जों विलेज कमिटि सामुं खाइनान बागै सुस्त नायो अबन बागै दाति दाति खलायै चिनि विलेज कमिटि इलेक्शन खाइनानि ताइ आबो सिमिया जरा चिनि जे ग्रेटर ट्रिपल लैंड नि बागै जों जथेष्ट सामुं खाइ दङ अबन बागै जों ग्रेटर ट्रिपल लैंड जा आन्दोलन बागै जों वानसुकजाक नाहारजाक जों अबन बागै बैसगां मास जों कतर आन्दोलन खाइनान थां दङ बैसगां मास नि 10 हते 12 तारिख बिसिङ काइसे चिनि कतर आन्दोलन नाय हाइके जों अनिर्दिष्ट कालनि बागै काइसे जों रोड ब्लक एबा हांगार स्ट्राइक माना अबन बागै चिनि सेन्ट्रल कमिटि जतनो सालाय दङ चिनि महाराज
bini netrete jeng jotto program khaina haka chini samur andolon khai tongnai oboni bagani jotto tiprasa je area o tongnai nongni thine torok gajara jeng puro kirijangna krai tipra motha agi bu hero tabuk bu hero jeng tabuk agi je chini 18টা MDC tongmane tabuk abo simya 13 jona MLA mamran parba jeng bukha baijangna krai jeng taibu strong ke samung khainai chini thine impossible kun krai jotto ke samung jeng baksa khanchake khlaikyang kai chini samung sakse chengnai jotto na abogoi phaidinai jotto na hambairoi ani kisa kok samane ini no media nisai jotto na hambairoi ani kok samane sakna hambai kulumbai ini chini 16 tarik khumulung coordination committee bai ringjak chini kaisa bikhob misil nor jotto na saimano je chini tipra hawa kaisa tabo belai wanama singsa tai kaisa burden jono rijakha belai unfortunate jeng 1967 ni jimin 1968 ni jimin kok brono ruman horbaike ma frungnai ma srinai ni andolon khai phailemani o tiprason o dimano tini je state government tripura government kaisa notification jakha je CBSE board kok borokno bangla horbaike question khaijak nai bangla horbai pori jaknai omake je notification dimani obno jeng ninda khayei tini belai chinoro movement kotor cholna nai tongo ongibo tongo tero phai sok paikha chini honorable chini local MDC borong nang Ganesh Deborma tayo phai manjak phaikha chini YTF ni president borong nang Ronald Deborma MDC borong belai pai hambai tai chino phai sok paikha ex EM chini borong nang Chandra Jerupini tayo YTF ni working president tai TWP netri rok gotono phai sok paikha actually jeng belai khakhamu tini haidino jeng actually chini je borok ni demand obokhe jeng tini rijagya auto jono impose khayei je kok brono bangla horbe sinam bai chini impose khai dong obo jeng from the beginning tamni bagi jeng ok kobro masan humale chini scientifically chini je kok brono kaham ka sina thang hangkai o roman horbai ke belai proper ji pronunciation je proper je writing o jeng omo jati jeng mano an bai jeng tin demand ma khai jeng emni emon kunia jeng bangla nasilo wabtiya kintu bangla horbe sina thang hangkai chini kok brokno pronunciation clear nya written jeta jeng jeta spelling boine kaham kai chaya amni bagini jeng ok kok brono roman horbe jeng dabi khayo even om hai jodi nya hangkai ti para jowa kotor andolon ngai kotor chini daibu kotor nangkai jeng ti para stop the khaidinai tamni bagai himale chini kaisen naimung je roman horob bagai kok brono university level rajono mas sini ma pernai obno chini demand atta kaisa jeng tini demand khaimani karon obno je chini oro near about 2 years ni above ungi thangka tau pun 2019 ni pore ching je bini mia paikha 2019 phiaba 3 jora 2021 chini je village committee ni chini je miat pai thamon ya golobo tini bo kintu jor tini bo 3 jora o village committee khaije ni bagai chini village rogo kabangma 15 finance commission ni je rang obo tini properly babe tini thik babe spend khaije ya jeng last time o video ba asokha DM ba asokha jeng ya gulo nukha je chini 15 finance commission ni rang rao tabso jora properly kuni implement khaije ya omni bagini jeng dabi khayo je immediately o village committee election dagi khayei chini o ti prasaroni o je edition dani je village committee on development o ti prason development nani bagai jeng tini ni o je movement jeng khayo takaisani koimung jeng roman horob obo sudu tini ti pramothani dabi